Hello， 姐姐，你好啊。Hello， 你好嘛？你好，你叫咩名啊？我名叫Arumdaru Kurniawati。Wati，你今年幾多歲啊？我今年29歲。結咗婚未？我結咗婚。哦，咁你有冇小朋友啊？我有一個仔，佢今年12歲。哦，你個仔12歲啊 ？OK，咁嗱，如果你嚟香港做嘢，邊個幫你照顧你嘅仔啊？喺印尼嗰邊啊？Anakmu siapa yang urus nanti啊？我媽媽。哦，你媽媽 ，OK， 姐姐啊，你以前喺印尼嗰邊做過咩工作啊？可唔可以講嚟聽下？Dulu kerja di Indonesia kerja apa？Saya Ciku Pipi, Ciku Siu Bangyo, Liang Sai Cai, Cengkit Oke, Cui Sung, Mai Sung, Sai Sam。哦，你之前係照顧 BB 小朋友嘅，哦 ，OK。嗱，姐姐，我想知道你中唔中意照顧 BB 啊？Kamu suka gak jaga bayi？冇問題啊 ，OK 好嗱，因為咧頭先同你做過 interview 嗰個先生太太咧，佢哋就屋企咧就有BB 咧11月份先出世嘅，maksudnya majikan yang tadi udah sempat interview itu ya di rumahnya ada bayi nanti bulan November baru melahirkan gitu，但係有另外一個4歲嘅女仔女ada satu anak usia 4 tahun anak cewek ya Mbak。OK 嗱，你平時咧要幫手做家務、清潔、煮飯，幫手照顧 BB 同埋小朋友，你咁樣 OK 得唔得啊？Kalau kamu jaga bayi sama anak kecil terus harus sambil kerjakan urusan rumah tangga, bersih-bersih, masak, kamu setuju gak? Keberatan tidak? 冇問題啊。好，咁嗱，另外老闆屋企咧，會有雀仔啊，di rumahnya ada burungnya gitu ya. Kamu takut burung tidak? 驚唔驚啊？takut gak？ 我驚。Kamu takut？ 我唔驚。哦，唔驚。唔驚。OK， 好，冇問題。咁你係咪都係唔驚貓啊？Kamu tidak takut kucing kan？我唔驚 ，OK， 冇問題，姐姐。嗱，你夜晚瞓覺咧要同小朋友一間房㗎，上下夾咁樣床啦。Kamu tidurnya satu kamar sama anak kecil ya, malamnya ya. Ranjang atas bawah, kamu tidurnya di atas, anaknya di bawah gitu。你上面下邊，小朋友瞓喺下邊咯，咁樣係咪都 OK 啊？冇問題。好，OK。咁另外咧就放假咧就有時可能星期日冇得放假，但係老闆會俾錢你嘅咁所以咧你係咪都可以接受啊？如果唔放假嘅話咧，kalau kerja di Hong Kong kadang minggu nggak boleh kasih, majikan tidak bisa kasih kamu libur, tapi diganti uang gitu. Kamu setuju nggak？ 冇問題，先生。OK， 冇問題啊。好，咁嗱。另外咧都想知道啦，再問多次，你嚟香港準備做幾耐？做幾多年？Rencana kamu kalau kerja di Hong Kong mau berapa lama？ 10 tahun, 8 sampai 10 tahun。8 sampai 10 tahun， 8年至10年啊！哇，好耐喎！你屋企人係咪都俾你可以你老公啊，係咪可以都俾你嚟香港做咁耐啊？Suamimu setuju mendukung kamu kerja di Hong Kong lama？Setuju， 先生。Setuju ya，可以呀，OK， 好啊，咁我將呢個短片咧，我 send 俾老闆睇啦。Aku kirim video ini ke majikannya ya。你要學多啲廣東話啊，知唔知啊，姐姐？Harus belajar bahasa Kantonis yang banyak ya。同埋咧要學煮餸啊嗰啲嘅，明唔明白？OK， 好，拜拜。